Tako je, da pač minister gre popovdne, ker smo govorili, kako razvijamo desnički. Zdaj pa jaz iz tega razumem, da nismo na istega dušenje in da, kot ste povedali, naredite enoto, dvigalni enot in to bi bolj kaj, kako vi to vidite, oziroma kaj to pomeni? Hvala za vprašanje. Najprej nisem strokovnjakinja za deinstitucionalizacijo oziroma na operativnem programu, ampak še enkrat, jaz mislim, da operativni programi tako široko napisani in tudi kazalniki tako zastavljeni, da ta moment ni potrebno zdefinirati, kaj je to univalna enota ali pa kako naj izgleda. Jaz še enkrat ponavljam, jaz računam na to, ko to zelo poznam, da bo to narejeno na podlagi analize, ki zdaj poteka, ker bo podlaga pelja, da bo to narejeno potem od nekaj tehne premisli posveta, ki bo imenovan. Seveda pa ministrstvo policy maker bo sprejelo neko odločitev, da mora za to stati. Torej, iz teh dveh predavanj je razvidno, da pravzaprav nobeni ukrepi niso predvideni direktno v korist potreb za delovanje slovenskih invalidov, razen te tako imenovane te institucionalizacije. Zdaj s tem jaz bi zelo jasen in bi rad povedal, da absolutno nasprotujem tej totalni ideologiji ukinjanja institucij. Jasno podpiram, da se razpravljajo institucije, da se jih poročuje, da se modernizirajo, da se spreminjajo, da se odpirajo, demokratizirajo in tako naprej. Ampak stati na stališču, da bomo vse inštitucije ukinili, je totalna imaginacija, ki nima nobene veze z realnostjo, to daleč, ko zverjetno danes je človekova pamet. Sveda stvar, kar bi rad podaril, je pa tudi ta plasma besede človek so verovi. Jaz bi proti temu protestiral, Suez televizij imamo identiteto invalidnosti, to nam zagotavlja ustava, tudi konvencija o pravicah invalidov je tako prevedena in ta beseda je toliko obokna, tudi jaz osebno začel namesto kolesarja govoriti o človeku z mednotnim kolesom. Prosim, kar se nas tiče, bomo absolutno nasprotovali temu razbijanju družbene identitete. Kar pa je problematično, trenutno v slovenski družbi pa je, da smo podpisali konvencijo o pravicah invalidov. Ta konvencija ni pripravljena nobenega poročila, niti invalidi nismo pripravili senčnega poročila, recimo v Srbiji in na Hrvaškem, kjer so se stalno zgledovali pod pravicam, tudi smo vrsto so to upravili in tudi upravili zadevno razpravo na organu drugih pravdov vrčanjevi. Hvala lepa za pozorno. Jaz se upravičujem za to, da se javljam besedi, ker sem bil že pred besedo, sam bi rad to pojasnil. Mogoče nisem bil dovolj jasen. Ne govorimo o ukinjanju služb, ki so pomoč ljudem. Se pravi, ne govorimo o tem, da moramo zdaj razpustiti ustanove, moramo preseliti ljudi ven in preoblikovati ustanove v skupnostne službe. To je, bi rekel, sporočilo. Tudi izkušnje z deinstitucionalizacijo večine drugih držav je bilo to, da so se ponekod šlo bolj v transformacijo ustanov, drugod pa nadomeščanje ustanov z drugimi službami. Ampak vsekakor, tisto, kar bi rad, da ne bi kdo narobe razumel, tle ne gre za to, da bi se ukinila ali pa zmanjšala intenziteta podpore ljudem in tudi ne gre za to, da bi se krčil sektor sociale v tem segmentu. Pri deinstitucionalizaciji gre samo za preoblikovanje, konverzijo tega, kar že imamo v neki boljška. To odgovor jaz bom takole povedal. Čutiti se reprezentativnega predstavnika tistih invalidov, ki menimo, da še vedno potrebujemo
institucionalno varstvo in tudi ga zahtevamo, da se ohranja. Seveda ne kakršnokoli, seveda ne tisto, ki zatira invalida v taki instituciji, ampak seveda institucionalno varstvo, ki omogoča tudi vse tiste oblike, ki se jih danes tako evidentno deklarirajo. Kako se usklajujete pri teh konkretnih stvareh oziroma kakšna je relacija z Ministrstvom za zdravje oziroma z Ministrstvom za izobraževanje, ker menim, da mislim, da danes ni nikoga tukaj. To moram verjetno jaz zvedovati. Kot veste, gre za interes povezane vsebine. V vseh teh medresorskih telesih je vedno predstavnik ministrstva, predstavnica Ministrstva za zdravje, enako velja tudi za njihove projekte, tako da je absolutno delo poteka skupaj, z roko v roki, tudi ko smo pripravili nacionalni izvedbeni program za podlagi resolucije socialnega varstva, ki je delovni skupini bil predstavnik Ministrstva za zdravje. Tako da seveda absolutno, tudi ko se je pisal operativni program, morda bom drugače povedala, ko je Marjana predstavljala celoten operativni program, ste morda opazili, da tam ni neke posebne naložbene vsi za zdravje. To je neko zato, ker smo skupaj dosegli dogovor, da bo pravzaprav zdravstvene vsebine se inkorporirale, pa šle v roko v roki znotraj naše devete vsi in da tam tudi ni posebnega cilja, ki bi bil izključno namenjen zdravstvu, temveč da se zdravstvo in sociala v teh vsebinah, ki so resnično povezane, najdete skupaj in skupaj naredite ustrezne projekte. Hvala. Še kakšno vprašanje? Torej, predavatelj je sporno sporočil nekaj zelo smernic, ki naj bi izvedel slovenskih invalidov. No, pred dnevi pa je bil delo objavljen članek, v katerem je avtor utrpil tezo, da je Slovenija trenutno zašla pa svojo ekonomsko in socialno močvaro, zato ker je nekritično sledila v zadnjem desetletju na svete izgrupa. Če bomo mi te na svete, ki smo jih dali kritično, tudi nekritično sledili, bomo še slovensko obiskovalstvo spravili v isto močvaro, ker pač ne bomo delali po lastnih pametnih pravljih. Yeah, I mean, I agree that one shouldn't have to follow everything that comes from Brussels, but I think sometimes some good messages come from Brussels, and I think it's up to all different countries to decide that. I mean, for instance, I'm from the UK, and probably my country is probably one of the biggest critics of the European Union that there is, so I'm quite used to these kind of arguments. But however, I disagree that on this particular point of institutionalization, I totally agree with Brussels on it's a human rights issue, and we should stick to that. It's a simple message to me. And I mean, independent living has transformed thousands of people's lives all over Europe. And I think we should continue to do it, because institutionalization is not the answer. Da se strinjam, da niso vedno vse stvari, ki pridejo iz Brusla, pač suho zato, sam prihaja iz Velike Britanije in tam se pogosto sploh ne strinjajo z navodili in na svetu prihajajo iz Evropske komisije, ampak v tem primeru pač se in tokratne pobude za deinstitucionalizacijo in za podporo neodvisnemu življenju samo tako odpira, ker se nanašajo na področje človekovih pravic in enakih pravic in integriranja. And I think there is really misunderstanding. The European Commission is not saying that you have to do it. It's up to you, because on the other hand, you also sign the Convention of the Rights of People with Disability. Mislim, da mogoče prišlo do nekega nerazumevanja, da se Evropska komisija ni rekla, morate to sprejeti, lahko tudi ne bi. Vendar Slovenija je tudi ratificirala konvencijo Združenih narodov o pravicah ljudi. But there is only a clear message that the structural funds can be used for refurbishing our institutions. Je pa seveda Evropska komisija dala jasno sporočilo, da obstoječa sredstva ne smejo biti uporabljena za gradnjo in obnovo obstoječih inštitucij. No one pushes you to use this
funding for a much better life for those who are disabled. If you really want to keep them isolated and imprisoned in these horrible places, you can do it. But you will be the only country in the European Union. Spoštovani predavatelj, izhaja iz popolnoma napačne predpostavke, da je v Sloveniji grozno, zaprto, invalidsko varstvo, da so invalidi, da smo invalidi zahtevali nekaj stvari. Ni res, da v Sloveniji razvijamo zelo uspešne oblike neodvisnega življenja in danes smo slišali samo nekaj primerov. Jih je pa še dosti več in so tudi drugačni. Okay, Catherine, I'll give you a break. A question to the gentleman from Great Britain. I do very much appreciate your effort to run an independent life, but the discrepancy between the Slovenian system and both the United Kingdom system is large as a canyon, a Grand Canyon. Would the honourable gentleman tell me, altogether, do your incomes enable you to live a fairly decent life inside your community? By the way, my name is Amir Kamic and I come from Cerebral Palsy Association of Slovenia. I deal with people who, at the time, are living an independent life in quotations with very little incomes in our country. They can hardly move on. And please tell me honestly, sire, how can I tell to the person with nearly €250 of an income to go live independently, when on the other side it has probably an entire service worth of €2,500 that will at least at some point keep him alive and fed well. Thank you very much. Mogoče posebno povzamem na kratko vprašanje, še v slovenščini, da bomo mogoče še drugi razumeli. Vprašanje je bilo namenjeno Johnu, če sem prav razumela v smislu, kakšne dohodke ima sam in s kakšne dohodke si mora sam zagotavljati svojo neodvisnost in neodvisno življenje in kako si lahko predstavlja, da bojo ljudje v Sloveniji, hendikepirane osebe v Sloveniji, si lahko s svojimi majhnimi dohodki, ki jih imajo, zagotavljale storitve, ki včasih lahko doseže tudi, mogoče veliko pocene na 2500 na mesec, česar seveda nikakor trenutno nimajo. Tako. I agree with them. I'm not trying to compare an individual situation in the UK and an individual situation in Slovenia. That would be foolish of me. I'm just merely saying what we have achieved in the UK, and that can be transformed and passed on to other countries. But I mean, what Slovenia is in at the moment is in a changing situation. I mean, there are personal assistance schemes here, and I think if people apply for those schemes, then they can have the same kind of access as what we have. Seveda, imate prav, strinjam se z vami, situacija mogoče ne more biti primerljiva na ta način, ampak že v sedaj obstajajo v Sloveniji programi in scheme neodvisnega življenja in ljudje jih lahko koristijo. I have a question to both of you. We've kind of overslept in this system, in this process of DI. What would, in your opinion, be the best possible step forward, the biggest possible step forward for Slovenia to begin? As you know, Slovenia is even more institutionalized as Bulgaria and Romania at the moment. So what, in your opinion, should we do? How should we invigorate the government? How should we persuade the government that is completely unable to hear us? And you saw the minister going out after 5 minutes of being present at the table, and this shows that she alone, as much as she's pretty, I'm sure she is, has no meaning and has no
has no system or idea how to build a DI system at all. Thank you. The question goes to both of you. V bistvu sem vprašal, kako si predstavljajo prvo to, da bi začeli z deinstitucionalizacijo, ko pa je pravzaprav, v bistvu smo zaspali na veliki večini tega področja in kako si to predstavljajo, da bomo to delali s predstavniki vlade, ki so konkretno ministrstvo za delo, ki je bila prisotna danes jutri samo 5 minut in ki nima pravzaprav nobene veze, kako bi začela s procesom deinstitucionalizacije. Hvala. Yeah, I mean, sadly, the minister walking out right after their presentation is no different to what would happen if a minister spoke in the UK. They do the same. Unfortunately, that's the mentality of politicians. They don't stay around to listen. Ja, nažalost, to, kar je pač ministrica danes zjutraj storila, ko je šla tako do svojih predstavitvi, ni nič drugače, kot bi se zgodilo tudi v Veliki Britaniji, ko pač politiki delujejo, pridejo, povejo, vendar ne poslušajo. My suggestion would be to campaign together with other disabled people in Slovenia for a personal assistance role. That would be my answer. And also try and encourage the government to use the deinstitutionalization structure, or rather the structural funds, to support that change and that development. Because that's there. We don't have that kind of structural funds opportunity in the UK, but we do have it here. Moj predlog bi bil, da stopiti skupaj in zagovarjati in zahtevati sprejem zakona o osebni asistenci in izkoristiti strukturna sredstva za ta namen. V Veliki Britaniji teh strukturnih sredstev nimamo tukaj pa so in se lahko poskušajo izkoristiti za ta namen. Yeah, I can't forward, John. And I think what's really crucial is to have a common voice. Of course that people can have a different point of view, but I think if our different point of view, what is the quality within the, let's say, the users group, then I think you have a problem. I think that's the first thing to start, like, to have others who don't understand and really understand. Popolnoma se strinjam s tem, kar je rekel John, hkrati pa se mi zdi tudi pomembno, da različne skupine individualnih nastopite skupaj in si jasno definirate, kaj je tisto, kar si želite in kateremu cilju stremite. Če obstaja med skupino nesoglasje v zvezi s tem, potem seveda cilj še težje doseči. We had a situation, I'm from Czech Republic, we had a situation, some similar conference, and the representative of the disabled people said, well, an institution are not a bad thing. Mi smo imeli konferenco, jaz prihajam iz Češke in je nekdo na konferenci rekel, ja, ampak vse institucija ni slaba stvar. And those he represents, they start to be furious, and he has to resicate it. In tisti, ki naj bi ta človek, ki je rekel domnevno predstavljal, so postali zelo jezni in ta oseba je mogla odstopiti svoje funkcije. Because they clearly shows he is representing the voice of small lobby groups and not of those who he is like pretending to represent. I think that's one thing which is probably essential. Očitno se je izkazalo, da je pač ta oseba zagovarjala interese neke manjše politične skupine, ne pa glasu tistih, ki bi jih moral vseh